Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rikapan sigano pari bata, bani panorang sogot nyarion, asada hita hurta, martongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon nami hubamu Bapa, bani diar layakmu natongtong, manramot kon daging pakon tundui nami, jana bani panorang sogoton, adop memberi hajor giton pada kulaun sonage pertunduin nami homa nagabe buhal benami makorjahon horja nami saganjang nyeron ase marhiti hatamu rangiam urapa pikiran nami asigok ibagas pangarapan na manggulu ka nami mandalani kuluh nami siganu pari demu hubani harosuk yurmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot niareon. Nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogot niareon. Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2020 tolu. Tersurat bani buku Yohanes bindu pitu ayat 10 nama katahon senon. Barang isi nama katahon humbani diri ni sandiri. Sangap ni do na pinindahan ni. Tapi namangindahi sangap ni namarsurusi. Indo parsitong sengdong nageduk ibagas diri ini. Ita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon takka sape hubata bani panorang on. Bahasa sanggah bani pangidangion ni Tuhan Yesus bui tumangdu halak nama rosuk bani pangajaran ni Tuhan Yesus jana bahat dohumani nalang makarusukon pangajaran ni jadi namambahen menarik pangajaran ni Tuhan Yesus sedo metode ni sedo carani atap sedo komunikasi ni atape boy hatahonon kalimat-kalimat na ipadasmi tapi membahen pangajaran ni Tuhan Yesus boy iharusukon boy halani isini na bagas so naido homa age pakon halak nalang makarusukon atape na manulak pangajaran ni Tuhan Yesus. Halani akan na ihatahon Tuhan Yesus langsongon na somal. Artini langsongon na somal ya bu isobuton na ipatugah rossi na ipadas Tuhan Yesus aima. Sonado sa sitong ni napatut jana natalup ilobe-lobe ni nebata. So naido humani agi persoalan nido pak konhita ibagas parguluhan ta sigano pari. Rado jupa sipata itonga-tonga ni parguluhan ta bahkan ibagas pangidangion. Na erosukon hita atape nerosukon kuria humbani si parambilan aima. Aha nasosok hubani uhurni rosi aha nasosok hubagas pikiran ni. Nasasitong ni. Marhitehon ni hata ni nebata ipasingat age hubani si parambilan age hubani haganupan halak Kristen Tuhan Yesus manobut barang ise nama katahon humbani diri ni sendiri sangap ni do na pinindahan ni alanyai maningon hati-hati do si parambilan ibagas na padaskon hata ni nebata ulang sopat madabuh mangindahi sangap ni sendiri. Tapi barang ahape na ipadas salak si parambilan otonga-tonga ni kuryain maningon do tetap mangindahi sangap ni naibata. Jana anggodo masangap ni naibata na ipindahi anggodo masangap ni naibata na ipatalar ibagas pangidangyon ni ibagas pangajaran ni totu nasitong doai seng adong nageduk ibagas diri ini. Ay maase bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selaku halak Kristen hita
ulang hapeni rahita itipu aha na iarusi hita. Halaniaha, halani anggora hita itipu na iarusi hita, berarti hita lang be mangindahi sangap ni naibata. Tapi merhitehon ni hata ni naibata, na iajarhon hubata, maningundu terus kita mangindahi sangap ni naibata, ibagas podah nama diar na ijalo hita, ibagas pargoluhanta. Jadi sesederhana aha pe ipada satan ini bata hubata. Atap sesederhana aha pe pengajaran ni hata ini bata hubata. Diingat kita ulang kita tarlaju hubani metode ni, hubani carani. Tapi maningon fokus do kita, hubani aha do sasitong ni, nabui irubah kata ni bata, ibagas derita, depkosi ijalo hita hata ni nebata. Jadi perubahan ai mamambahin lang behita padaskon hatata laho mangindahi sangap ta sendiri. Jana lang behita madabuh laho mangindahi akan erosukon diri ta sendiri. Tetapi tetap mahita marusaha laho mangindahi ahado nerosukon nebata kumbani hata ni nebata na itangar hita, na ijalo hita, rossi na ibasa hita si ganup ari. Marhiteo ni sonaima lambi takas mabata bahasa bani halak na langadong hagedukon ibagas dirini tetap do ihargahon hata ni nebata na dop iajarhon hubani jana tetap makarusukon ase tondui na pasing na mangajarhon rossi na mamamakon hata ni nebatain nagabe konjolan ni pargoluhanta. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa, ase ibagas pargulukan nami si kanupari. Terlebih sa ganjang ni Arion. Tetap lambin mangahap kanami tongon bahasa. Ase barang ahape na sinahap kon nami. Sedo na marharohan kumbani rosu nami sendiri. Tapi pengajarion na humbani tondumo na mapasing inma. Na tetap luar humbani pamangan nami. Nagabe hite nami humani. Ase labing roh bueni halak na mananda. Inabagal ni pambahinanmu. Nadop ihorjahon ham. Itonga-tonga ni dunion. Terlebih ibagas diri nami sendiri. Marite Kristus Yesus Tuhan nami dalam merapakon tonggo nami. Amin. Oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Andohar matongon. Podah ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni nebata nadop ijalo hita. Gabe onjolanta main tongon. Ibagas nalo padaskon sahapta. Ibagas nalo padaskon tujuanta. Na ija aganupan ay marujuan bahen hasangapon ni nebata tumang. Shalom.